Waphinza abentokoto mbukeli umsakazo kaSwatini TV Themkosi Mbisa ngibekela ngiyakuvusela kuphina kuphila kufinyela khona umsakazo siswati eSwatini TV sibuko samaswati thathe thuba nje babukeli nginivusele ngabe nisemakhaya ngabe nisibukela ku YouTube ngisibukela kuye sigujana ngithi nje sanibonane emakhaya sikile oluhlelo lakho lothanza kakhulu lithini libandla lamhla ke babukeli sibuka nje indzaba lenkulu indzaba ye rethinking sacrifice noma ke sibuka nje isacrifice kwekuthi ke nasikhuluma ngayo ke sikhuluma ngani ke sacrifice sitakhumbula ke babukeli ukuthi lokunye sikubuke kakhulu kwekuthi nasikhuluma ngesacrifice sikhuluma ngale tintfo yini lesitinikelako noma sikhuluma about giving up control bakhona ke abantu abadzala labayawuthi bayikhulumise lendzaba leyo kodwa mbukeli ngabe nje kukhutsata kwekuthi phela sibhalele tikhona tinombolo mabona ukuthi siyafisa ukuva umuvo wakho siyatholakala na social media platforms sikhona nakhona futhi singathanza kuva umuvo wakho ekanike lamanye ama messages lenisibhalele wona ababukeli ataqhubeka ke avele la ngaphasi kwescreen lengiyokholwa ke ukuthi nawe uyawuthokota ke nawuva noma ubona ukuthi hayi umuvo wakho uyakhona kubonwa esiven thathe lethuba ke abantu abadzala ngibavusele ecela kwami ke ukhona Rev Dr. Sifiso wakamyeni usuka lapha ebandleni levangeli eMbabane umnomdzala kahamba yedwana uhamba nempostoli Galot V suka khona la eMbabane ebandleni lase Holy of Holies Interdenominational Church thathe lethuba ke ngicale ngawe Galot V fundiswa ngibingelele Mbuyisa ngibingelele nakuye umfundisi wami dokotela la Miyeni ngibingelele umbukele ekhaya ngibingelele egameni laJesu Kristu amen. Oh haleluya. Ngiyacela kusela dokotela. Siyabonga kakhulu baba Mbuyisa siyathanza kakhulu kubingelela nakumpostoli ngalapha kaDolphi egameni likaJesu siphinze sibingelele nakuye umbukeli siyabonga kakhulu kwindlokoto lenkulu ukuthi besingeda sibe khona sibe ingcenye yaluhlelo. Amen. Asivele singene kiyo mfundisi wami lenzaba lesikhuluma ngayo mhlambe ingasusa idebate mhlambe singayikhuluma futhi kushone lilaka kwekuthi nasikhuluma ngesacrifice mfundisi wami singabe sikhuluma about giving up things noma sikhuluma about giving up i-control ngicela nje mhlambe kucaciseka lapho mfundisi wami sinembukele ekhaya. Siyabonga kakhulu umuntu akaqale ngekusho ukuthi singaba nemicondvo leminengi lehlukene kushiyana kwekuthi umuntu understanda kanjani futhi kuye leligama lifika lisho ukuthini kepha nje ke kafishane lapha indzaba ye sacrifice it's about giving up something that is of value to you. Giving up something of value to you kungaba indzaba time ngaba indzaba yetintfo lonato ma possessions ngaba indzaba ukuthi maybe you are giving up your wealth or life for a higher purpose. We are not just only giving up lenvo lonayo something of value to you. Uyabona lokho ukuthi akusiyo kwekuthi unikela noma ngabe yini noma will sacrifice noma ngabe yini kepha it is something that is of value to you something that means a lot kuwe yes and then nakunikela it's for a greater higher purpose. Ngiyabakhulu mfundisi wami cishe iyevakala ngiyacela umpostoli wami mhlambe kwengeda nje babe noma nekubeka nje lenye iconcept kunaki lesikhuluma ngayo. Ngiyabonga Mbuyisa leligama lelithi sacrifice kahle kahle lisho umuntu lotimisele ukuthi nakata ukuhlangabeta sitsingo lesitside alungele kuhlukubeteka. Kunikela at your inconvenience. Uma unikela at your inconvenience unekuthi khani utinweba wena naNkulunkulu uthathe nweba. Ngicela kuyi. Ngale ndlela ngiyamngafishane nje nceke nkosi kwekuthi uthi nangitinweba mina ngitinwebela uNkulunkulu
naNkulunkulu dadinweba lokusho ukuthi kufuna engigadze something. kunjalo Okay. kude isacrifice lengana reward Okay. na Jesu lo aba isacrifice which is the ultimate sacrifice nakafa esiphambanweni uNkulunkulu kukhona la ku-achieve ngaloku sacrifice naye watinweba wa-sacrifice his only begotten son. Amen. Kuze atoripha ema-sons like yourself and I. Amen. Yabonga kakhulu mpostoli. Mbukeli ke uyativela lapha kumpostoli. Uthi umpostoli nangitinwebile ngatinwebela uNkulunkulu. Kunemhlomelo. Mbukeli ke sihambile ke silithini libandla sahamba ke emadolobheni lesihambe kiwo sabathola ke babukele sive semaswati kuba khona labakushoko nabo ngesacrifice. Ngiyacela ukuthi simane sibeve ukuthi bakhulume bathini. Umnikelo wemhlatshelo ngiyawukholelwa mina. Kunetinto letinengi lengendlulekito ngawubona lokuthi uyasebenza. Uma uya esontweni le mali uhamba wati ukuthi uyonikela ngamalini esontweni. Ungayicabangi sole ngekhathi esontweni ngoba utasuyayikhalela ngaphandle. Ufuna uphume nayo vele uyithandazele. Sinkosi nginayo imali ngiyocelela abantu abami kuphila ngana imali esontweni. Lokho kwakha ukuthi nawufika lesontweni unikela ngale mali. Lenzuzo yalomhlatshelo ngilokuthi uNkulunkulu usheshe akuve. Kumqoka kupha ngoba ngekupha kukhona into lofuna kuyizuza nawuhlanyela sokuthi awuvuna wasifela uNkulunkulu. Ngakho ke ngokuthi wasifela wafela tono tethu lo kumele siphinde thine sikhiphe imali umnikelo wathi ukuthi ngawe ngalenyela ngidawuhamba emhlabeni kumcoka ukuthi awukhokhe ngoba isikhathi esiningi vele ngubonile nje mina ngivikelela umndeni wami kakhulu tinfo letiningi ukhanze ukuthi mhlambe unebulukhuni nje kwentekele intinfo kodwa utibone nje sekwentekile nje automatically. Uma ngalelo ukuthi letinfo tenteke kanjani awunikela lesontweni ungakathathisi kahle lekhaya kulide nelide lokwendawo kufuneka uthi awunikela esontweni ubunalo mgomo wenhlitiyo yakho ukuthi mina ngibalansile kuloku lengingiko kwenkholo yami iyakholela ukuthi angikhiphi imali yami ngikhipha ngite ekhaya ukuthi ngiyonikela ngani. Ngingathatheki ngivele omunye unikela ngemoto unikela ngeini nami bese ngiyabhukusha. Letinye tinto latinkonzweni ngithi ngathi kuyasala ngathi kufuna ukuthi kuke kufundziswe ngalomnikelo. Ngafiki nje sekuthiwa sesiyanikela uyabona. Kuke kufundziswe ngalomnikelo nje uyabona lokucala la kufundzeni. Kuthi ngemnikelo kwendekani ngemnikelo ngoba lomnye umuntu uyafisa kunikela ngenkukhu yakhe keja ukhaze ukuthi lenkukhu uyatikhanyeta nakabona lenkonzweni kwenteka tinfo. Lomnye ubuka labantu fana nana uphethe imali ukhaze ukuthi wena uphethe utikalele 10 rand ekhaya nasubona abaphethe babeka bo 100 rand kuba like ngathi ngete ngayiveta le yami ngoba yincane ngathi besingafundziseka besive besingafundziseka nje ngemnikelo. Yabona nakungafundziseka bela kufundzisekene kuba ngilapho khona umuntu aphinza atinqumele khona nje atihlalele ekhaya ngaphandle kwemfundisi. Bafundisi ke senibabukele nababukeli lesihambe sabathola noma ke isikhathi esiningi bebakhuluma bona ngalomnikelo but ke I stand to believe ke ukuthi nawo lomhlatshelo ungumnikelo. Mhlambe lengifike ngakukhotha lapha encengo ngilokwe ukuthi ukhona umbukelo okhuluma ukuthi uyawubika lo mnikelo lekhaya lo mhlatshelo ukuthi hayi mina ngifise kunikela ngendolo engaka
ikhona mhlambe into lenjengaleyo mfundisi. Siyabonga kakhulu Mbuyisa, siyabonga naloko lesikuvako kuba laba lebe bakhuluma bavethe imicondvo leminengi leyahlukahlukene. Empeleni make ubekise nangikhumbula kahle ubekise ngenzaba yemoto. Usoyabona lo ukuthi inzaba yemoto angeke nje bese sengiyasuka ekhaya sengithatha imoto sengiyawunikela kumfundisi babe wala ekhaya angadi noma make wala ekhaya angadi Ngoba ungena emoyeni ngale. yes ingani kuhambe kuze kufike ngisho nalabantu vanabala ekhaya ngoba phela lena iasset jala ekhaya lo munye anga extend afike lapho usithi cha kufune nabo bathi usonyalo senda nako. Okay mfundisi ngakayi kumpostoli ngiyafuna sedlule nje kancane la nasibuka umhlatshelo kuAbraham nakawunikela Isaka bengakamtsheli Sara uyithini lapho mfundisi? Siyabonga. Ungikhumbuta lenye indzaba uyefika lo munye kimi ngalomunye umnyaka uyefika uthi ucela inkosi ikhulume naye ngokuthi manje angimnikete 40,000. Okay. Yes, 40,000 ahamba yawu recorder studio kutawube sekuba ne blessing game. Okay. Awu ngimbute ke mina ngithi ngiyeva ukuthi uNkulunkulu ukhuluma nawe but uNkulunkulu akakhulumi nami. Lekufanele ngikhokhele imali. Uthi wena manje kutaba ne blessing. Bese sengithi kuye ke cha ase ngiyawukhuluma nemngami ngoba mina ngishadile. Ase ngikhulume nemngami sive ukuthi impendulo ithini nase ngibuya kuye. Kunjalo. Yabona wangibekela ke lenzaba yaAbraham uthi nang Abraham lapha uNkulunkulu ukhuluma naAbraham kwusakanyuke lenzaba nokwenda umhlatshelo. Wangamtsheli umkakhe Sarah. Uyabo. But uyabona lapho lo ukuthi uNkulunkulu ukhuluma naAbraham akuchamuki someone akuchamuki umuntu atosi yathi uNkulunkulu uthi kimi ngawe wena kufanele wende umhlatshelo. Lokusho ukuthi le message yathathwa ngulomuntu lebekatsheliwe. Uyithatha yes uyithatha direct from God. Okay. Itakuye. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Impostoli mhlambe na lokuvile lapha ya labo makele bakhuluma mhlambe ngafaka mhlambe nalokuthi ukhona nje lofakile wathi umnikelo imihlatshelo nani ufune bakufundziswe la emabandleni. Angibonge Mbuyisa sibonge nalokuthi nje lenzaba iyakhulunywa kusho ukuthi uNkulunkulu impela uyayibhebhetela ukuthi bantu bathi ngale ndzaba yokunikela lokufaka ikhathi naloku kwenda imihlatshelo. Ngidawuthi ke mine mhlambe ngalesi ngisimane kunaleli gama Mbuyisa leli lithi offering noma leli lithi giving. Bese kuba naleli gama Mbuyisa leli lithi sacrifice noma ke lo mhlatshelo. Lethi indodi kabili ngidawuthi kuwe kukhona kupha unikele ususe esandleni. Okay. Bese kuba khona kupha ususe enhlitweni. When you are giving noma na unikela uyapha ususa esandleni. Kodwa nase uwenda isacrifice sewususa enhlitweni. Lento lesikhuluma ngayo Mbuyisa ngiyo into leyaletha kufa kokuqala emhlabeni. Emkhathini waKhayini naAbela bebabanaka. Na uyilandzela lenzaba lolo wabulawa gave, I mean sacrificed. Kodwa lolo wambulala gave. Hey. Cha ngifuna ke lo mehluko inyalo nje mfundisi sosifake kuma question marks but nje ungasipha yini lo mehluko wale sacrifice nalo mehluko wekunikela. Ngiwo lo mehluko lokuthi uma upha kulokududane nawe uphe nje ukuthi at your convenience ngeke kukuhlukubede. Okay. Uyabona ngeke kuchwalise kupha.
kodwa nase ukhipha umhlatshelo utakuchwalisa. Ufuna kuyingeta lapha dokotela uthi umfundisi umhlatshelo utakuchwalisa. Mhlambe ngiyacela dokotela usiphe le purpose yale sacrifice mhlambe kwengete kuloko lakushilo baba. Siyabonga Mbuyisa, mhlawumbe umuntu akacale lapha ekuthenini make lo munye lokhulumile uthi manje kufanele lenza bemnikele ifundziswe emabandleni. Kunjalo baba. Liqiniso lelo kufanele lokuthi ifundziswe futhi kwangathi bengafundziseka kahle. Ngekulandzela umbhalo ukuthi uthini umbhalo. Lithi live lenkosi. Bese sengiyabuya ke kulendzaba sacrifice, giving, offering. Lapha ngicabanga ukuthi sikusebenzisa interchangeably lamagama lawa lo munye kulenye context angathi it's just a matter of semantics. Kunjalo. Kanzi lesikubonako ku Old Testament. Yes. Ngasikhuluma ngesacrifice. Sibona kwentiwa imihlatshelo yetimvu, kwentiwa imihlatshelo yetilwane. Lesikubonako lokho. Okay. Kusi nayo le mihlatshelo yendiwa le mihlatshelo kepha nasesifika ku New Testament sesibona Jesu lokunguyena Umhlatshelo Jesu. Yes. Okay. Lokusho ukuthi thina ke nyalo akusafuneki thine lesesingidawusi lesi new covenant lese establishwe nguJesu ngekuchitheka kwengadi yakhe. Akusafuneki thina bese sesiya nathi sesiyawuhlaba tilwane sesiyawuhlaba ngiyabekisa tinkukhu noma tinkomo sesenda lawo ma animal sacrifices. Okay. Cha ngiyabonga kakhulu mfundisi. Mhlambe singakayi etitolo bengifisile empostoli lokuthola le purpose yalo mhlatshelo. Ngiyabonga lokuthi umfundisi sokhonile kungibekela ukuthi bekwentekani Old na New Testament. Ngifuna le purpose babe ukuthi yini lengenda ukuze nginikele ngale sacrifice, ngisacrifice. Angibonge Mbuyisa. Angibuyele ngebe umfanekiso wemfundisi miyeni lana dokotela. Makathi kufike umuntu bani bayafika. Vele nami wakwafika nje lo munye wabuka licingo lwami wathi ngosa ayikhulumi yini. Kuthi ngimnike lo licingo. Hawu ngaleso sikhathi licingo lwami lokugcina lelo nale ngosa ayikakhulumi. Futhi sacrifice. Futhi angiyiva but kufuna sale ngilusacrifice aloliqingo. Wali sacrifice la. uNkulunkulu ke wangisita lokuthi ngisheshe ngibone mina umuntu naseka ngimise ehlathini. Okay. Ngavele ngabona ukuthi hayi lana ngathi sengifuna kulinyatwa egameni lenkosi. Yeah, bakufaqaqise mina. Yeah, ufuna ngase nje ngithatha licingo lwami sengilifaka ekhikhini ngathi hayi sisata ukhuleka. Kodwa ke this is the input lengifuna kuyifaka right now ngilokuthi injongo yekwenda isacrifice. Kunjalo baba. Ngokuqala uma ungangiphasikhathi ngidawuthi esontweni kunemfundisi. Bese esontweni kunelisondo. Okay. Phasi kwemfundisi kunebafelokadi, kunetinzanzane. Phasi kwelisondo unale running of the church, le day to day activity letsinga ema finances. Sekunemzalwane ke lodala sondweni. Inhlitiyo yakhe ihlulwa nguNkulunkulu lomzalwane. Okay. Ala sondweni noma sekhaya. Okay. Athi ke uNkulunkulu uyambona yini dokotela lapha ukuthi le Honda Fit yakhe niyifusha njalo ngelisondo. Okay, okay. Kunjani ukuthi uke uye ekhaya noma lokukhuluma ke nemkwakho noma ukhuluma ngicela ukuthi singayingeni. Singayingeni yeah. Kodwa nje kunjani ukuthi usenike nithathe le moto lela ekhaya ninikele lapha kumfundisi umfundisi athi oyekela lokufuqa imoto njalo ngelisondo ngoba akumakheli uNkulunkulu igama lelihle lokho. Okay. Seyiyenta ke isacrifice yani yemoto to umfundisi. Kuyenteka ke kuba nemuntu uyabona esontweni mhlambe kune project kuyakhiwa. Lo mnye uyabona esontweni kunetitulo mhlambe tiyashota. Afike athi ngiyasacrifice ngisacrifice ngetitulo noma ngemali lengaka.
le ngifuna ukulungisa ke la kulok sacrifice into yemuntu ayedwa angathi comparison nalabanye abantu ngivile nje lomnya commenta lapha ukuthi na uphethe 10 so ubona lomnya phethe emalini so uvunga athi cha I-sacrifice nje ngeyakho lotayikala ayemukele nguNkulunkulu hayi wena. Cha ngiyabonga kakhulu mfundisi wami. Mbukele ekhaya ke uyativela lapha ke abantu labadzala bayikhuluma indzaba lesikhuluma ngayo sacrifice lenkholwa ke ukuthi kukhona nawe lokunakako nawe usamkhonda uNkulunkulu. Siyabuya ke mbulisa khona itoro hlala nathi ungahambi. Sihlela lakho mbukeli lithini libandla ngiyabongela mbukeli thina umsakazo wakho eSwatini TV sikhuluma indzaba lapha sacrifice siyayibuka nje babukeli ukuthi ngabe nasikhuluma ngayo sacrifice kunikela letintho yini kuphela noma kufuneka ukuthi le sacrifice ihambisane necontrol siyajabula kakhulu ke bafundisi ngifisa ukuva la mfundisi ukuthi ngabe emabandla lesikiwo angayi encourage kanjani nginakuthi I healthy sacrifice noma I meaningful sacrifice kuze kuphela abazalwane nabayinikela nabo bathi babone ukuthi yathi lapha sitendela thine sinisendela naNkulunkulu. Siyabonga babe siyabonga Mbuyisa umuntu kunengila kangakusho lapha kulenzaba yekunikela indzaba yesacrifice ngisanza lamagama lokugcina ngawo lakathi sitendela thine Kunjalo baba. Asendele uNkulunkulu. Kunjalo. Shothi nanginikela whether ngenda loyo mnikelo lengithi I-sacrifice noma lena lo mnikelo lona I-free will konke sithi khumbula sithi kufuneka usuke enhlitweni ngaphandle kwekucinzeteleka njengokusho kwelivi 2 Corinthians chapter 9 verses from 6 to 8 lifundzisa lokho ukuthi manje lo mnikelo kufanele uchambe enhlitweni levumako. Ngaphandle kwecinzeteleka lapha ke uNkulunkulu angivete nje ukuthi uyathi nawuthi sitendela thina kunikela noma ukubita ngesacrifice noma ukubita ngeoffering or giving yilo kanyana it is an act of worship. Okay. It is an act of worship utendela wena and it's not guaranteed nangasebenzisa leligama lelo ukuthi nanginikele so much khona le nto akuthola nakuya uyabo because you are worshiping God. Lekusho ukuthi mfundisi kungenteka ngisacrifice ngana imoto uNkulunkulu ngithinzile but kungabuyi lutho. Kungabuyi lutho lokubonako wena ngemehlo. uNkulunkulu akubusise ngalokunye hayi lokhu lobe ukugadzile wena. Okay. Yeah, uNkulunkulu akuphe lesinye sibusiso lobo ongakasigadzi. So ngibalekela lokho ukuthi sitawugcina sesinemcondvo ukuthi kwangathi siyamthenga uNkulunkulu. Sitawugcina sesinemcondvo kwangathi siyathenga ama blessings kuNkulunkulu ukuthi nang sacrifice kakhulu. Kwangathi kukhona lokukhulu futhi lento akuthola. Yes, ukhona lo mcondvo lo ekunikeleni. But akusho ukuthi ngaso sonke isikhathi bese sekuba nemcondvo ukuthi kwangathi ufune ngithenge futhi ngithenge sibusiso uNkulunkulu will bless you. Yes. Cha ngiyabonga kakhulu mfundisi wami. Mpostoli isikhathi lesinengi emabandleni ethu kunengi la ukhanza khona kuthiwa sacrifice siya sacrificeani bazalwane manengi lamagama lawo lengifisa nje kuva ukuthi ngabe lamabandla lesikiyo ayakhona nokubafundzisa labazalwane ngale impact ya le sacrifice babe
ukuthi mhlambe ukuthi angisida yini sibazalwane ukuthi sikhona ukumbuka uNkulunkulu ngalenye indlela mhlambe lomunye uNkulunkulu uvela ngalendlela vela ngayo kuye lomunye avela ngalenye indlela niyakhona nokusida lamabandla ethu baba. Amen baba. Asengicale lana baba Mbuyisa ngimukele lelithuba. Boke wabuta earlier ngepurpose. Yaloku yale sacrifice or giving offering. Ngawuthi ngicela kubuyele emva kancane. Okay baba. When God instituted lendo ye sacrifice. It was because bo Adam na Eva besebonile. Okay. Okay. And uNkulunkulu wabulala imvu with the sole purpose of covering them. Okay. Afuna lesigogo salemvu. Okay. Kutoba mbonya. Ngoba lento ye sacrifice nasikhuluma ngayo lokufa kwaJesu. Yes, in the Baba. Old Testament le sacrifice beyilethi covering. Gani Jesu in the New Testament, he is the sacrifice that removes or takes away the sin instead of covering. Okay. So ke lento leyo beyiletha iona kuNkulunkulu. Ngoba ngesikhathi lo muntu angqunu ubeka idishonor to God. Okay. Nase kambathiswa sekubuya iona. So khathi sikhuluma ngesacrifice. Sisuke sithi lo muntu aka honorisha uNkulunkulu. Lo muntu usuke amcoka ngekuthi kukhona iarea lengiyibonako la uNkulunkulu ahlele ebaleni khona. Okay. So I feel I can make a sacrifice to cover that place where ulahleke iona yaNkulunkulu khona. And by so doing lo muntu udisplaya iobedience kuNkulunkulu. Kulalela bani uNkulunkulu ufuna akhone kumuva uNkulunkulu. So ke umbuto wakho uthi lamabandla enda njani? Nesiqiniseko sakhona dino letinye lekufuna ngaba sisatifundzisi leti lete kuthi bantu banikele because uNkulunkulu usebenza inhlitiyo yemuntu. Nguva kahle baba. Uguquke lento kungabe into ekufundziswa kube inature yakho. Oh, that's right. To give, to offer, because you love and you honor God. So in any way la ubona khona ukuthi ungathi uNkulunkulu tawuhlazeka lapha kugijima wena uyovala awudzingi ufundziswa. Nguva kahle baba. Yes, there is the place of teaching for bantu labafikako enkosini. Siba ground evini laNkulunkulu. Sibafundzise ukuthi live laNkulunkulu lithi phani nawe utawuphiwa. Live laNkulunkulu liyafundisa ukuthi sibusisiwe sandla lesiphako kunesandla lesemukelayo. Ngasam singakusho indokotela kwekuthi nawabe ungumzalwane losongaqala kwenda isacrifice usengakamkhondi kahle uNkulunkulu. Angicale lapha siyabonga babe angicale lapha ngithi nasikhuluma ngendzaba yemnikelo noma ke sacrifice lapha sikhuluma kubantu noma kumuntu longumzalwane Kunjalo baba. lotelwe kabusha lo muntu nakatalwa kabusha uyatalwa uyadzinga ke lo ukuthi manje acathuliswe afundziswe letifundvo tibe khona leticondana nalendzaba yemnikelo tibe khona kutaqhamukela ke nasafundzile kutawuqhamuka le kusuke ngekhatsi ukuthi unikela ngalokungakanani kumbonga uNkulunkulu with an understanding ukuthi bekakuphi nyalo sewukuphi kulendzaba ye purpose mhlambe asehlukanise kanjena Yebo baba. kukhona kweshumi iBhayibheli likubeke ngalokusobala ukuthi Kusebenta ini? yes bese sekuba khona bo free will freely giving yes libandla ngelibandla linetidingeko takhona kunama operational cost Kunjalo baba. la kaba khona lekufanele manje ukuthi lo mnikelo ke longena kusebende lokho futhi la ebandleni lesinye isikhathi ukhanza ukuthi kukhona labacashiwe labasebentako badzinga ukuthi manje baholele ngule mali ukuze baphile nabo Kunjalo baba. kanjalo futhi nemfundisi lokhona ebandleni ngale kulokweshumi kufanele ukuthi manje abe nesabelo khona adle khona
so ke akungasiye umfundisi kuphela kepha kunetinzanzane ebandleni kunebafelokade ebandleni kunetingedzama bonke labantu laba badzinga kunakwa libandla athi umuntu nakafika ebandleni anakeke manje ke nangabe ke leminikelo ukhanze usi ayikho noma asiyifundzisi batawunake kanjani labantu cha ngiyabonga mfundisi wami ngiyatibuta nje bafundisi bami niyangiphendula ngalinye ilanga kwekuthi lenzaba ye sacrifice lo ukhanze ukuthi nangafika nje mina ngingibuyisa ngifuna mhlambe kuwasha imali yami ngifike ngithi nje gidle mamillion ngithi hey lapha mfundisi hayi nayi le mali lena niyakhona yini lokhu mhlambe kuba nasikali ukuthi hayi nikela longaka hayi noma hayi ungeci longaka noma nje siyathatha nje iaccount yakuphi futhi yona le mali lena i-sacrifice but siyayikhuluma babukele ekhaya ke bese ke nasilapha kamanzini sathola ke umfundisi naye lafike wathi nje fahla ngayo indzaba yayo i-sacrifice sicela simane simuve ukuthi utheni. Jesu waba ngumnikelo lophelele lokho akusi debatable waba i-sacrifice lephelele lokho akudebatewa lokho noma abangumnikelo but solo siyanikela esondweni uyakubona noma Jesu waba ngumnikelo but akuvimbi ukuthi sichubeke sinikele esondweni. I-sacrificial offering ngumnikelo lenkulunkulu atikhulumela wona ngcone muntu athi uyathi kuthini ngendele naku bese uNkulunkulu umendela lokho lafuna kumendela kona ngaleso sikhathi. So akusi umnikelo lo ngawumemetela ubitela sondweni uthi lethani sacrificial kuba uNkulunkulu nje athinze abantu ngendlela yakhe nethi nasebafundisekile ukuthi ukhona umnikelo lokuthiwa sacrificial offering. So bamfa bakacinzetelwa kuwenda kodwa ke kukhona lamanye ama dimensions la ngavuleki even la komoya ungakawendi le sacrificial offering. Kuyabita sometimes ukuthi utsabuke ngalokweqile lokho ke kwenta ukuthi atsinzeke uNkulunkulu enyakade ngawo. 2 Samuel 24:24 ngesikhathi David afuna kokwendela uNkulunkulu umhlatshelo ukhuluma nalendvodza lena ligama layo ngiAruna kwekuthi ucela amnikete indzawo ngoba ufuna kwenda isacrifice ayende kuNkulunkulu. Uthi ke lona cha inkosi yami ayithathele nje yonke indvo leyifunako. Uthi ke lona no angeke ngikhone kunikela kuNkulunkulu ngendvo lengakangibiti lutfo lokusho ukuthi it must cut kufuna kungisike lendvo kuze kwenteke lokhu lengifuna kwenteke kuNkulunkulu. Impilo yekholwa ibhayiswe in a sacrificial life. Umpostoli Paula usibhalele kubase Roma 12 wathi siyasicela ukuthi sinikele imitimba yethu ibe ngumnikelo lophilako nalo emukeleka kuNkulunkulu. Aphindze futhi siubone futhi umnikelo we-sacrifice ku Genesis chapter 22 ngesikhathi Abrahama kuthiwa kakhuphuka unikela ngendvodzane yakhe lekuphela kwayo lebe ngi-Isaac Mount Moriah. Sasimvile ke lapha umfundisi impostoli wayekhuluma naye la yakhuluma ngako mhlambe kafishane nje impostoli kulokuvile akukhuluma umfundisi. Ayibonga inkosi baba. Lokukhile ngunakako kulokulakhulumako umfundisi. uNkulunkulu ngaphandle nje kwekuthi ufuna ukuthi bani bamobey bamlalele bamuve ukuthi uthini ngoba this is a private matter. Okay. But it can be public. Ungeta nasesondweni bani ba sacrifice after they've been taught. Okay. But kakhulu i-sacrificial giving mina naku lengifuna uyisummarize ngako kuloko lengufaka kumfundisi. It is God's way of breaking reliance on money or resources. Amen. Ngiyabonga kakhulu mfundisi. Bukele ekhaya ke uyadivela ke kubantu labadzala ke ukuthi bayichaza kanjani indzaba lesikhuluma ngayo. Asibuya ke titolo siyabuya futhi sibuke ukuthi ingabe vele lendzaba lesikhuluma ngayo isesekahle yini noma say outdated kulomhlaba lesiphila kiwo walamuhla hlala nathi ngohambe.
Sihleli la khomukele lithini ibandla sibuka lapha indzaba ye sacrifice siyibuka nje ukuthi ingabe ihiya kakhulu yini ngekunikela noma kumikisa letintfo noma ke bese iya kakhulu ngendzaba te control bafundisi ngitheke lapha siya etitolo ngathi siyawubuya siyibuke likakhulu kulomhlaba lesiphila kiwo walamhla sesivile ke ukuthi Old Testament kwakhulunywa kwathiwani New Testament kwathiwani but kulesikhathi lesikiso thina edokotela nasikhuluma ngale sacrifice isese relevant yini noma enforcewa ngini boba bebafundisi babe siyabonga sikhulumisa lapha indzaba lenkulu kunjalo lengeke mhlawumbe ukhanze ukuthi iphela lamuhla kunengi lokuvelako kunengi lengiva nje sisachubeka sikhuluma kusikudzinga kukhulunyiswa nako umfundisi lokhulumile earlier on ekuclip lobo idlala ngiyavumelana naye kunjalo baba kulokula kushito yes kunenvo ngithi yabona uNkulunkulu akakakhuliswa kweshumi okay so lokumile 10% kusukela amandulo okay kusukela Abraham nakenda kweshumi kuMelchizedek kuze ube ngilamhla so lokumile akuyinzawo but tinvo tiyakhuphuka ngalapha nangalapha but kona so lokumile uNkulunkulu umelapho nje 10% and then ke indzaba ye free will indzaba ye free will awukalelwa ukuthi unikela lo ngakanani chamke enhlitweni yakho kude lokuqalelako ukuthi unikela lo ngaka noma ngachamba na million achamba na 2 million it's free will ungede umuntu wamkalela uhlupha ke ngilanzana indzaba lo ithinzako lo sithi sayikhuluma ngayelanga umuntu osotogeza imali la esondweni ukuganga in the name of sacrifice ukuganga in the name of sacrificing kanzi uyaganga uyakhanza ukuthi kuhlupha uyabona indzaba yokunikela esondweni siye singabudani ukuthi usasephi imali noma unikela 10 rand asikubuti noma unikela 1000 asibuti noma ukhokha 100,000 asibuti yes siyawamukela umnikelo kunjalo yes so ke ngibuye ke embutweni wakho indzaba ukuthi kuba outdated ukuthi ngabe sek outdated yini kukhuluma lenkuvile lesikhathi lesinenge abantu bayakhuluma ukuthi indzaba kweshumi is outdated it was ku Old Testament nyalo ku New Testament indzaba yokweshumi ayisekho that is outdated kanzi ikhona ku New Testament indzaba yokweshumi I see outdated Jesu uyayiveta kanengi ukuthi nje nalamhla isa applyeka indzaba yabo bo sacrifice nayo yonke nje mina ngelo lekhona yes ngiyabonga kakhulu mfundisi wami impostoli ngingakabuyi kuwe lapha bakhona babukelile abasibhalele ke ngiyacela ukuthi manje ngifunze kunanothando lapha ubhalile wathi why should we bring sacrifice and what form of sacrifice should be if vele kwamele sikhiphe mfundisi wami ngala endlini yaNkulunkulu asisho lokuthi letinto ukuze tenteke ufuna uzulethe le sacrifice ngoba ultimately embuyisa ukuthi kuna Jesu lobuyako lotafika hlwithe libandla so I sacrifice nekunga sacrifice akukwenda ungangene embusweni waNkulunkulu kuthi nje kutawukwenda ukuthi ushode uletinye tinto ubebede emagonso kudo letinto letingema sacrifice thina mina ngithi bala njengetinto letifaka emabhiliki etimpilweni tebazalwane lena ngabe ke wena uyakwenda uyawakhulula lamabhiliki fana nalokho kweshumi ukhulula lamabhiliki uyanikela ukhulula lamabhiliki ngaphandle kwaloko impilo sitha usathane sidonsi handbrake sanyathela lonke elibhiliki ngiyabonga kakhulu empostoli wami cishe sesikhulumile lena kanengi idokotela lena ukuthi i-sacrifice iba i-personal choice than i-church expectation but ke nginembuto lapha
la evamisa ngena khona kakhulu la emasontweni lokhanze ukuthi mhlambe la bandleni sine project lesiyakhako lesiyendako mhlambe yekwakha idzinga 100,000 asuke athi babe umfundisi losukakhona ngaleso sikhathi ngithinga bazalwane nabang5 amale ba sacrifice bakhokha sacrifice offering bathi ba divide kule mali ngaleyo ndlela mfundisi kusuke kwentekani lapho. Siyabonga babe iqiniso lithi iqhubeke iproject yakheke iphumelele umfundisi achamuke kanjalo but le mali idingwa ngubani? Is it the pastor or kushito uNkulunkulu? Okay, ngoba kufanele sehlukanise igama laNkulunkulu singaliphathi ngelide. Nangabe ngimi as a pastor ngibona ku strategy sokuthi kuhlangane lo 100,000. Okay, Angibe clear. Yeah. Lokuthi manje cha strategy samless ngingabe sengithi ngive uNkulunkulu sikuthinga kanje abantu labayi5 elabata ukuhlukanisa lomnye 2020 kuhlangana 100,000 iphumelele iproject ngayibeka kanjalo kuyisa inzaba. Okay, nesancane mfundisi cecela ngeke Nkosi nesibaba. Okay, inzaba ilapha ekuthenini Mbuyisa nemlaleli esikhathini lesinengi kukhona kuganga lokubese kuyendeka emasontweni Kunjalo baba. nako lokuvisa abhlungu umuntu agange in the name of God asebenzise igama laNkulunkulu kanzi ufuna uachieve tindvo takhe. Okay, Ngoba uyabona sine ngihamba ngize ngifike lapho khona ukuthi nangabe imali ngiyabekisa kune project 100,000 le project I mean lo 100,000 akedi kimi as a pastor awusebende lo msebenzi lapha lo mnikelo wokweshumi ungedi kimi as a pastor akwende lo msebenzi lekufanele kuwende le sacrifice labayendako labazalwane akusho ukuthi kimi as a pastor cha akungedi kimi as a pastor akwenda umsebenzi waNkulunkulu because they are offering to God. But inkinga ke Mbuyisa lapho bese sayifike sayiba khona ngalesikhathi ngifundzisa le sacrifice bese sengithatha yonke lo kanyana sengithi kuze wena ube blessed nikela kimi hlanyela emhlabathini lokahle yenda I sacrifice. Okay, le kahle so khanza ukuthi I'm just amassing wealth. Okay, yeah, As a pastor yabona lokuthi kufanele sicaphele sibafundisi singa abuse bazalwane singasebenzisa umusa kaNkulunkulu laka sinikete wona kabi to achieve our own ends. Kanye bakhulu mfundisi bekafuna khoma ncane. Ngiyabonga ncike Nkosi. Bengiphawula nje babe lokuthi I think kimi lokumile lengicabanga sina kumbukela ekhaya kungafuna kuhlale. Noma ngabe ngiluphe luhlobo lwemnikelo noma seyi sacrifice angabi khona naligama le pressure. Okay, I think ngiloko nje lengakwendlulisa ukuthi noma kume umuntu embi kwakho noma kufika ini ayingabi khona ipressure nasithi nje uNkulunkulu loves a cheerful giver. I-pressure ayikho lapho ebukhoneni baNkulunkulu are not pressures, but are pleasures forevermore. Bengifuna ke ukuthi kwekugcina akusi wrong nalokuthi labanye bazalwane balethe i-sacrifice kumfundisi. Okay, I will differ from umfundisi wami. Mina nje ngeke ngimcoshe umuntu nakaphethe imvilopho aphethe 10,000 afika amlethele ekhaya ngabe bangawuletha nala kimi bese ngithi akaye esontweni angalibali phela okay, lo muntu ulethela kimi uthunywa nguNkulunkulu ufuna kubusiswa kimi ukhona indlu umuntu lathi uthunywa nguNkulunkulu kuyenda endlini yenkosi. Okay, Bese kuba khona i-personal mandate lo muntu la ithunywa nguNkulunkulu uyenda encekwini yakhe. Nkosi yami. And konke lokho ngebe sesithi kusono
ngoba ukwende ncekwini. Nkosi yami ngiyabonga mfundisi wami le grace ngiyayithandazela manje ngilocate. Hallelujah, I receive. Ubukele ekhaya ke niyativela ke bafundisi bami bayayichaza lenzaba lena lesikhuluma ngayo. Nasibuye etolo ke babukele staseke siyafuna kuyisonga lenzaba lesikhuluma ngayo nekubuka nje kwekuthi kungabe vele i-sacrifice le healthy kulomhlaba lona lesiphila kuwo wesimanje manje ibukakala kanjani umfundisi abone ukuthi cha ngathi unekele kahle emthanami hlala nathi ngihambe. Sihle lakho mbukeli lithini bandla soloko mbukeli sikhuluma yona indzaba lapha ye-sacrifice lekuyindzaba lena elejule kakhulu bakhulumile bafundisi bami bakhuluma ukuthi indzaba lena lefuna ukuthi ube ne personal choice kube nguwe nje lotinqumelako ukuthi hayi mina vele naku lengufisako kukwenda babukeli ke sihambe sabathola ke lapha edolobheni kaManzini bafike bakhuluma kanjena no nikela ngaloku lokunonile ezini lokungathi kukhulu ngabekisa kanjalo ngibekise ukuthi lokukhulu nalapho kusuke kufuna kuvumele enhlitiyo kusukela ngekhathi kuwe wena mntu utinqumele wena ungagalelwa ngumuntu lokho nawe kuyakusebentela ngoba ngendlela lokubuyela ngayo letinto noma bongete wanaka ukuthi sengiloko but kuba khona izinto letendeka kwempilweni yakho sokude nyabo khona kathini anti nyaso sagezwa ngengadi yasimakathi asagezwa ngengadi etimbuti netinkomo ngilolokithi mkhulu naloseveni itolo bokukhula bombele ngandalokwa nalokwa ukholelwa nasemadlotini lamhla munye kuphele simlamleli uKristu Jesu ngemhlatshelo kokukhombisa nje ukuthi unikela ngelithando ube nelithando ukukhombisa lokukholelako ukuthi la Abraham nje wanikela ngale ndvodzana yakhe nje abekhombisa lithando lokuhlonipha kumesaba uNkulunkulu ngiko nje wavivinya ngokuthi asewunikele ngale ndvodzana yakhe yokumkhombisa ukuthi ukuphi la kithi thina basemva si bowendiwe umhlatshelo sihamba nawo usiphilisa singakabuki ngetenkholo umhlatshelo nje ukuthi kuhlatshiwe lapha kabani kuyajunyiswa babitene bonke bakhona baqonza lapha kulelo khaya usuke kukhona into lebafuna kuyihohlota lengahambi kahle kuleli khaya ivele ihohloteke akuhlatshwelwa lutho kude ngahle funa ukuthi ngingathe timbuti efuneka la fune unikele wena usinziswe phuma esonweni uthi gelekeqe hayi ukuthi ufuna ukunikela unikela wena kuJesu umthatha abe ingosi nemsinzisi yento besiyanda ugezwe ngengadi lengiyo hayi etinkuku etimbuti netilwane usuthi ihlabele nje ubufuna kujabula cha bafundisi ke sesibabukele lapha babukeli labakhulumile but nje ke sesisonga nceke kaNkuluNkulu ifisa nje kuva ukuthi ingabe ihealth sacrifice ibonakala kanjani likakhulu nasikhuluma manje ku modern ministry whereby singasahlabi timbuti netimvu nceke Nkosi babe siyabonga kuhlupha ngoba naku sisiyayisonga kanzi kunengi lokuvelako i-health sacrifice babe
asinikeli ngaleside kona. Okay. Okay. Ungendi isikweleti. Ngosiyami baba. Hamba uyawuthatha iloan. Hey, ufike ngisho nakubo credit card. Ngoba indlela is just a form of lenye iloan. Back advance le mali. Naseyibuya sayine interest. Kunjalo. You give from what you have. Amen. That is healthy. You give from what you have. Amen. Cha, ngiyabonga kakhulu. Nceke Nkosi, ngiyafisa nawe uvale mhlambe ngema tips sinike nje bazalwane libandla laNkulunkulu ema tips ayo isacrifice ukuthi nangabe umzalwane uyafisa kuyenda isacrifice angahamba mhlambe deep inkona. Amen baba sibonga. Ngiyakhuthata abazalwana bawende lama sacrifices. Okay. They are key in life. Mhlambe ngafunza livesi nje lana ungangivumela ngathini eMahubo chapter number 50 verse number 14 and 15. Lithi ke offer unto God a sacrifice offering and pay your vows to the Most High. Bese ke la ku 15 liqala nga end. Lithi and then call in the day of trouble. Okay. You don't just come calling in the day of trouble. Okay. That's where you start from. Kona uqala khona. Okay. And then call me in the day of trouble. I will deliver you and you will glorify me. Amen. Ayibonga inkosi. So bengidawuthi ke babe loku healthy ngibuyela kuligama le pressure. Kunga pressurizwana kodwa nje lesikushoko ngilokuthi aqinile emagama emfundisi lathi ungeke unikele ngalodwa kona. Amen. Ngiyacela uvalelise Nceke Nkosi. Angibonge Mbuyisa, ngibonge nekumlingani wami lana dokotela, ngibonge nakumbukele ekhaya, ngibonge nakuso steshi, ngibonge bonke babukeli belive la kaNgwane. Ngithi ayiqhubeke indzaba yekwende ama sacrifices uNkulunkulu uthi umhlabelelo yokunika umvuzo lomkhulu. Asho nje liculo lelincane. God bless you. My name is Gadolvi and I'm signing out. God bless you. Amen. Ngiyacela uvalelise Nceke Nkosi. Baba Mbuyisa siyathanda kuthatha ithuba kuba sibonge kuba khona la ngiyacabanga ukuthi kungemsa waNkulunkulu akusiyo ngani ngoba mhlawumbe sathi kangcono yini sicondzisisa kangcono yini siyabonga nakumbukeli ukuthi besingahlalisana kanye naye sethemba ukuthi uNkulunkulu uyawusiphathela kahle yena. Amen. Amen. Bukele ekhaya ke ngithathe lethuba nami ngibonga kakhulu udokotela nakuye umpostoli ukuthi bebangasihlonipha nje labatshala siyati ukuthi imisebenzi ethecitsisaka lapha nalapha bayasebenza nabo basebenzela yona imindeni yabo. Siyabonga nje kakhulu kusihlonipha ungathi nakulokutako futhi nasibacelile bangaba khona ngabakucela nje baye bafundisi ukuthi nasibashayela siyacela ngosiyami ukuthi suke sibadzinga ngalapha ehlelweni bamane basivumele nje ku their busy schedule. Themko Mbuyisa ke babukele ngithi kube kuhle kwabamnanzi kuhlala nawe asichubekeni siyende isacrifice yetasi sita futhi nisale kahle.